pitu gawi di penpetay sunabi. Ya kaysa natigin ko Abdullah ya Abdullah ko nga suunda. So waya man nagako niya unta natigin Abdullah siya inga. So kaya siya iron natigin na pakalwa nga pagdaguro. Kaya pagdaw na binatigin na ya Rasulullah datas. Tinaplalawan. So kaplalawan nagayatap sisiram sa pagantap sang buta lalabong atigtan. So kaya pa ko mo nabi kung labong ang mga sahaba. Tingin na assalamu alaikum ya ahlad diyar wa antum sabibuna wa nahnu lahikun. Ora ni nadiningin na sinan sa Abdullah ya Abdullah tunay tumuno ka mata sa kawiyug-yugakan masusuad ra kan suwalla anta ka mabuba kawiyug-yugakan na masusuad ra kan suwalla. Tingin na ya Rasulullah ino meri di gabaya amatas akap kawiyug-yug ka amati pugunuta amarki pugunuta na mirka ama susuad ra ka suwalla. Natigin na iya Abdullah miya kadisay ko apagmit na kung din sa Allah. Kaya ito ko na Abdullah miya udah sunsunabi kagitun tsuka putay niya. Sisagyang ko talong anahad piyagbangan dayaman na nakasar. Tsuka pagbangiron sa asar na miya tintiyo kakamati. Iya ko masunabi na di mamitwa rilay ako niyo kapsa kita uluan. Pagampagan na ito last ito tagagunda miya na mga sakit ulo. Rilay ako niyo tigin kapsa kita uluan. Abu Bakar pagi mami. So kaya pa pagi Imam Abu Bakar dia pa kasilamiran namin tud sa mimbar sunabi tingin na madang lataw kay kanuman so kaya pa kaubayran at tingin nila man imanto pag ito kang urkano panangilin yung baka mabalag po agama ko rin akan si Abu Bakar o baka mabalag po agama ko rin Abu Bakar si Umar baka mabalag po agama ko rin Umar si Uthman baka mabalag po agama ko rin Uthman si Ali dan na inisumpat yan tumipad sa mimbar miyaling pag-iap man ay kumagrib nadiman kapagbangan kadip ko masunabi tigo usama kung itong dia bisa sungguhan ka sunabi ilahin ta na inaw na inilera lagi sunabi na umangkon abdasan o Aisha na makausud di niya dintong kan susagit alawas yan niya kagiraw sa usama ya Rasulullah doon tunarianan tingin na usama panikanon abdasya ko niyo kadiya ko dikak na o Aisha niya kapanika mo tadwa ka to minsan inabdasan nila sunabi ya Rasulullah na tanong so tinawita ko niyo sa masjid inarayra na dwa ka to inuit sa masjid so kaya bitaw sa masjid na miya kamapman tingin Abu Bakar pag imamiga asun juga pag Imam Abu Bakar asun juga pusan yang Fatiha na miya tinti ako makasakap kapale din gumiro ako sutaw ko masjid ino to na miya pigiriran nagitun sudi ka panguda sa nabi asun juga pa kasilamiran na miya tutman sa nabi gumimbar at tingin na mga tao kano bago di makapag-imam nakatiya sa Abu Bakar ba di makapag-imam sa Abu Bakar nakautos sa Umar ba di makapag-imam sa Umar nakautos sa Uthman ba di makapag-imam sa Uthman nakautos sa Ali ito miya balik na ko ni so manggo Aisha na mediti pa na kakamati na guro mga sabay ka terong bamiyantay sunabi ya kagiraw sa Aisha ya Rasulullah inaw ko to sa mga sabang akmurok mayran ya ka terong na bagad miya da